Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Калі ты будзеш памятаць пра віннасці Пане, дык хто ж устаіць? Але ты даеш прабачэнне, Божа наш. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу, перажываючы 28-ю звычайную нядзелю. Эўхарыстыя, літургія падзякі. Всемагутны Бог нас заклікае сёння навучыцца жыць у духу падзякі за ўсе даброты, якія маем, і за ўсё, чаго не маем, а таксама заставацца заўсёды удзячнымі Богу падчас цярпенняў, выпрабаванняў, якія Ён дапускае ў нашым жыцці. Паважаныя, мы заўсёды павінны памятаць, што ўсялякія цяжкасці, хваробы, пераследы маюць глыбокі духоўны сэнс. Гэта не Божае пакаранне для нас, а цярністы шлях да збаўлення нашай душы. Падчас гэтай святой імшы я малюся за памерлых з сям'і Лапай, за памерлага Івана ў 2-ю гадавіну ад яго смерці, за памерлую Елену ў 32-ю гадавіну ад яе смерці, просячы аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлых. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і свету, змилуйся над нами. який береш на себе грехи і свету, Прими моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами. бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отця. Амен. Молимся, просим Тебе, всемогутный Боже, няхай Твоя ласка паўсюль ідзе перад намі і нас суправаджае, каб мы заўсёды ахвотна рабілі добрыя ўчынкі, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen.
Чытанне другой кнігі валадарстваў. У тыя дні пайшоў Наам сірыец і акунуўся ў Ярдане 7 разоў паводле слова Елісея, чалавека Божага, і абнавілася цела ягонае, як цела малога дзіцяці, і ачысцілася. Тады вярнуўся да чалавека Божага ён і ўсе, хто суправаджаў яго. Прыйшоў і стаў перад ім і сказаў: «Сапраўды я ведаю, што няма Бога на ўсёй зямлі, а толькі ў Ізраілі, таму прымі дар ад слугі твайго». І адказаў Елісей: «Як жывы пан, перад абліччам якога я стаю, не прыму». А той прымушаў яго ўзяць, але ён адмовіўся. І сказаў Наам: «Калі не, то прашу, няхай слузе твайму дадуць столькі зямлі, колькі панясуць 2 мулы, бо не будзе больш слуга твой прыносіць усе спаленні і ахвяры іншым багам, апроч пана». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан объявил народам свое збавленне. Пан объявил народам свое збавление. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинил цуды, яму дапамагла яго правіца і яго святое плячо. Пан объявил народам свое збавление. Показал Пан свое збавленне, перад вачыма народаў объявил свою справядлівасць, успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць да дому Израиля. Пан объявил народам свое збавление. Убачылі ўсе межы зямлі, збаўленне Бога нашага. Усклікай Пану уся зямля, радуйцеся, спявайце і грайце. Пан объявил народам свое збавление. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, памятай про Єсуса Христа з покоління Давіда, який воскрес з мертвих поводле Євангелія Майго, за якою я терплю недолю аж до кайданов, ніби злочинца, але Божого Слова не зняволиш. Тому я все витрымліваю дзеля выбраных, каб і яны атрымалі збаўленне ў Єсусе Христе з вечною славою. Правдзівае слово, калі мы разам з ім памерлі, то з ім і ажывём. Калі церпім, то разам з ім і валадарыць будзем. Калі адрачэмся, і ён адрачэцца ад нас. Калі мы не верым, ён застаецца верным, бо самога сябе адрачыцца не можа. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За ўсё дзякуйце, бо такая адносна вас Божая воля ў Єсусе Христе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki.
Chwała Tobie, Panie. Jezus, калі ішоў у Єрусалим, праходзіў праз Самарыю і Галілею. І калі ён уваходзіў у адну вёску, сустрэлі яго 10 пракажоных, якія, стаўшы здалёк, моцным голасам казалі: Jezus, настаўнік, змілуйся над намі. Убачыўшы іх, ён сказаў ім: ідзіце, пакажыцеся святарам. А калі адышлі, яны ачысціліся. І адзін з іх, убачыўшы, што стаў аздароўлены, вярнуўся, моцным голасам праслаўляючы Бога, і, упаўшы ніцма да ног ягоных, дзякаваў яму. А быў гэта самаранін. Тады Езус сказаў: ці не 10 было ачышчаных, дзе ж 9? Не знайшлося нікога, хто б вярнуўся аддаць славу Пану, акрамя гэтага чужынца? І сказаў яму: устань, ідзі, вера твая збавіла цябе. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Запрашаю дзеткаў бліжэй. Похваленный Иисус Христос. Как дела ваши, красавчики? Все хорошо? Настроение классное? Осень уже прям такая, да? Желтеют, даже золотеют деревья, да? Больше дворникам работы. Скоро будет зима. И, скажем, все так интересно меняется. Меняемся и мы тоже. Меняетесь вы. Растете, становитесь мудрее, красивее. Дорогие, сегодня очень интересное Божье Слово. Внимательно слушали? Внимательно слушали, да? Иисус шел вместе со своими учениками, и его встретила толпа людей, определенная группа людей. Сколько их было, кто внимательно слышал? Так, сколько? 10. 10 человек. А что это были за люди? Что это были за люди? Его ученики? Ну, ученики тоже были, а вот эти 10 человек, особенные люди, которые встретили Пана Иисуса. Так, что это за люди были? Апостолы. Не апостолы. Это были люди, которые были больны на проказу. Знаете, что такое проказа? Не знаете. Немножко сейчас вам объясню. Это такая очень плохая болезнь, которая, скажем, заставляла человека жить далеко от всех. На его теле были язвы, раны такие, да. Скажем, человек был болен, и его уже можно было видеть издалека. В то время, когда жил Пан Иисус, и вот эти прокаженные были, эти люди не могли жить нормально в обществе, в городе, они не могли жить со своими семьями, родными, близкими пребывать. Они даже, когда хотели подойти к людям, должны были кричать, что идет прокаженный, и носили с собой что-то в виде такого колокольчика, чтобы все люди знали, что идет больной человек, что нельзя к нему было дотрагиваться, нельзя было с ним близко общаться, потому что человек мог заразиться. И заметьте, вот эта группа людей, прокаженных, называет Иисуса наставник и просит Пана Иисуса, чтобы Он их оздоровил. Иисус говорит, что идите и покажитесь священникам, святарам, да? На что они разворачиваются и уходят. И только потом они заметили, что они исцелились, что они стали здоровыми. Да? Эти 10 человек. Помним, что 10 человек, но суть сегодняшнего Евангелия, Божьего Слова, не в этих 10, а мы помним, слышали внимательно, сколько вернулось к Иисусу, чтобы поблагодарить? Сколько? 1. 1, да? 9 почему-то не пришли. Можем только догадываться. Может, они так соскучились по своим родным, близким, по своим семьям, что сразу увидели, что они здоровые, и значит, могут приблизиться к людям, значит, могут пойти, поэтому пошли. А может, они просто даже забыли про Иисуса и забыли вот пойти поблагодарить. Один человек, который
пришел и поблагодарил Иисуса за исцеление, за то, что Он его оздоровил. Дорогие, давайте посмотрим на нашу жизнь, да? На нашу жизнь. Иисус в сегодняшнем Божьем Слове учит нас благодарить. Слово «спасибо». Да? Сейчас немножко поделюсь. Когда я учился в семинарии, у нас был такой ксенз Ежи Левинский, и он так интересно учил, что слово «спасибо» можно поделить на две части. «Спаси Бог». Когда человек говорит «спасибо», он желает тебе, чтобы тебя Бог спас, вознаградил. Заметьте, что мы говорим «спасибо» зачастую только тогда, когда кто-то что-то нам хорошее сделал. Да? Например, мама приготовила вкусный завтрак или обед, и мы что говорим? «Спасибо». Если нам кто-то вручил подарок, говорим «спасибо». Да? А когда, допустим, маме папа принес цветы, мама что делает? Ну, наверняка еще обнимет, поцелует, да? А потом только спасибо. Так делают или не делают? Делают? Хорошо. Что делают? Так вот, зачастую мы говорим слово «спасибо» только тогда, когда нам кто-то что-то сделает, даст, приятное нам, спасибо. Но человек иногда вот похож на этих 9 прокаженных. Иногда только говорит спасибо, не всегда. Заметьте, вот эти 9 прокаженных, 9 человек, а 9, которые не поблагодарили, и 1, который поблагодарил. Заметьте, сколько раз в нашей жизни мы забываем говорить это слово «спасибо». Много? Забываем часто, да? А вот можно, скажем, провести такую аналогию, что забываем поблагодарить, например, за Бога, за то, что мы проснулись, за то, что мы встали, за то, что у нас была еда, за то, что у нас были силы, и мы здоровье, и мы пришли сегодня в костел, за то, что такая классная осенняя погода. И за это тоже нужно Бога благодарить. Но заметьте, мы вот этим похожи на этих прокаженных, этих 9, которые забыли про Иисуса, забыли прийти и поблагодарить. Дорогие, пускай в нашей жизни всегда найдется, за что и кого поблагодарить. Наверняка человека нужно поблагодарить, но не забыть поблагодарить Бога. Даже за трудности, через которые мы становимся сильнее. Даже через какие-то болезни, которые действительно нас чему-то учат. Заметить другого человека, в его, скажем, потребности какой-то, в чем нуждается, может. Дорогие, спаси Бог. Да? Спасибо. Желаю вам, чтобы действительно это слово благодарности было в вашей жизни одним из самых важных слов. Это одно из первых слов, которых вы наверняка научились, которому вас научили ваши родители, в школе тоже учили учителя. Да? Поэтому очень важно, чтобы мы умели благодарить. Домашнее задание. Сегодня найти и за что поблагодарить. В первую очередь, кого? Бога. А потом маму, папу, бабушку, дедушку, да? Чтобы этой благодарности, чтобы этой радости, чтобы этой любви у нас было много. А наверняка найдем, за что поблагодарить. Да? Встаем, молимся дальше. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба,
сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага у будучым свеце. Амин. Да добрага Бога скіруем нашыя просьбы за святы касцёл і ўвесь свет. Пане Боже, благослови и умацуй Папу Льва, нашего біскупа и усіх, хто служить Тебе у костеле. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся сьогодні особливо за нашого нового пробача ксяндза Віталія. Пане Боже, просим Тебе, одари його сьогодні ласкою, а Мать Божа, нехай усюди обороняє його, просим Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Боже, благослови и спошли дар веры, мудрости, радости и здоровья нашим матулям, а так само усім наставникам и выхователям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх бабуль і дідуль. Нехай їх годна старость принесе добрий плен, віри для молодого покоління. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Єзу, просим Тебе за усіх людей, хворих з нашої парафії, оздорові їх і потримай у тепер терпіння. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ойче, приведи у хвалу Твоих святых нашего спочилого пробыша ксяндза Яна Воронецкого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Боже, навучи нас быть удячными и прославлять Тебе своих справедливым житем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерлага Івана і Елены з сям'і Лапай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся, всемогутный и милосердный Боже, выслухай наши просьбы и дозволь нам радоваться Твоим дарам. Праз Христа, Пана нашего. Кедись смутно і ніц не виходимо в Амен, як Марія, Амен, як Марія, Амен, від очі так це, так як Марія і Юзеф, виповняй волен Бога єдино, і занесь там свой усміх і серце, чесно плином зим. Так як Марія і Юзеф, виповняй волен Бога єдино, і занесь там свой усміх і серце, чесно плином зим. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. И всему костелу святому. Ласковый Боже, выслухай наши молитвы и прими дары, якие мы Тебе приносим, и прозуделу святой ахвяры доведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Однако это и справедливо. За правды годных это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы заўсёды и усюды Табе складали подяку. Пане святый Ойча, усемогутный вечный Боже,
У Табе мы живем, рухаемся и існуем. І у нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса Хрыста, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы краніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Вспоминаючи смерти из мертвых паўстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У єднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, всемагутны у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Айца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе,
святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокойно. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Bądź błogosławiony wieku isty Boże, za niezmierną miłość, którą stworzył świat. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie, hołd Ci składamy, dar naszych serc. Wielbimy Ciebie. Bądź błogosławione wieczne słowo Ojca, które swoim przyjściem oświeciłeś świat. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Bądź błogosławiony, boski Zbawicielu, który męką zmyłeś ogrom ludzkich win. Wielbimy Ciebie.
Bądź błogosławiony, Chryste zmartwychwstały, który swoim duchem ożywiłeś nas. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Wielbimy Ciebie w tym sakramencie. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodkie to imię brzmi, pisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewać chcę. On nam zbawienie wszystkim dał, miluję także Cię. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodkie to imię brzmi, wpisane w sercu mym. Sercem kocham Jezusa. Sercem kocham Jezusa. Молимся, милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, каб Ты дал нам уделу Твоим божским житти, праз Христа Пана нашего. Amen. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. У гэтым тыдні прыпадаюць наступныя святы і ўспаміны. У сераду 15 кастрычніка ўспамін святой Тэрэзы ад Езуса, панны і доктара касцёла. У пятніцу 17 кастрычніка ўспамін святога Ігнацыя Антыяхійскага, біскупа і мучаніка. У суботу 18 кастрычніка свята святого Лукі, евангеліста, апекуна службы аховы здароўя. Запрашаем медыцынскіх работнікаў на святую імшу о гадзіне 18, якая будзе адпраўлена ў іх інтэнцыі. Працягваецца ружанцовы месяц. Запрашаем на ружанцовую малітву ў касцёл у буднія дні пасля святой імшы, раніцай і ўвечары, а ў нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 10. Ружанец для дзяцей кожную суботу о гадзіне 16. Заўтра о гадзіне 18 адбудзецца святая імша ў 30-й дзень
пасля смерці святой памяці памерлага ксяндза Яна Варанецкага, пробашча гэтай парафіі, запрашаю ўсіх сардэчна да ўдзелу ў гэтай святой імшы. Гэта будзе, напэўна, выраз нашай удзячнасці святару за яго службу, але таксама, як і павучае нас наша вера, гэта магчымасць чалавеку, які перайшоў парог вечнасці, дапамагчы сваёй малітваю. І таму сардэчна яшчэ раз усіх запрашаю на гэтую святую імшу. У сераду прыпадае 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці. Запрашаем на вяночак да Божай міласэрнасці і святую імшу а гадзіне 15-й. Ад гадзіны 13-й магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту. У чацверг святая гадзіна ад 23-й да апоўначы. У наступную нядзелю сусветны дзень місій, а таксама пачатак тыдня малітваў за каталіцкія місіі. Ахвяраванні, якія мы будзем збіраць у наступную нядзелю, будуць прызначаныя на патрэбы місій паўсюднага касцёла. У наступную нядзелю святая імша у капліцы у Маствілішках а гадзіне 14-й. У парафіяльным кіёску можна таксама набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Набліжаецца лістапад, месяц памяці і малітвы за нашых памерлых. Не забудзьце навесці парадак на нашых могілках, асабліва тут святары звяртаюць увагу на старыя могілкі. Я, правда, не ведаю яшчэ это дзе, але там якісь відавочна непарадак ёсць, таму трэба якосці, каб быў парадак. У буднія дні мы запісваем на выпамінкі за гадзіну да святой імшы, а таксама пасля святой імшы у канцы касцёла. Нагадваем, што набываючы знічу у парафіяльным кіоску мы дапамагаем таксама нашай парафіі сваімі ахвяраваннямі. У нашай парафіі да сакраменту сужанства рыхтуюцца наступныя асобы: Караліна Івашка, Ашмяны, вуліца Сонечная, і Віталій Бунар, вёска Семірнікі, вуліца Ашмянская. Той, хто ведаў аб якіх-небудзь перашкодах, з нагоды якіх гэтыя асобы не могуць заключыць сужанскі саюз, мае абавязак звярнуцца да мясцовага душпастара. Словы падзякі за усялякія ахвяраванні, якімі падтрымліваеце наш касцёл і нашу парафію. Няхай добры Бог аддзячыць вам за дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Юрый Медведскі, 50 год, Станіслава Горыт, 63 гады, Юрый Вашынка, 64 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Прабачце, яшчэ хіба не дачытаў, яшчэ Дубіцкая Ніна, 89 год. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Тваёй абароне аддаёмся, Святая Богородица. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Марыя, Пані Яснагурская, Маліся за нас. Марыя, Пані Яснагурская, Маліся за нас. Марыя, Пані Яснагурская. Маліся за нас. Каротенькая аб'ява. Сёння на гадзіне 10 было кананічнае прывітанне і увод новага нашага ксяндза пробашча, ксяндза Віталія, таму шчыра ад нас усіх вітаем. І напэўна будзем памятаць у нашых малітвах. Паважаныя дзеці, яшчэ для вас толькі такая маленькая, скажам, просьба і прапанова. Учора у сястры Александры быў дзень імянінаў, таму, напэўна, варта падысці пасля святой імшы
падзякаваць ёй за тое, што і катэхезу вядзе, і не толькі, з вамі разам сустракаецца і моліцца таксама і на ружанцы, і не толькі. І гэта будзе такое уже маленькае хатняе заданне, знак удзячнасці, але павіншаваць сястру Александру з прашэдшым днём імянінаў. Прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пана з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bog. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, бо Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, бо Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Bóg. Ciebie прославляем и псальмы спеваем, bo Ty najwyższejszy nasz Bóg. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczynła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty